Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mapele hi bombisa ririmi reri. Vo tala hi tivutisa leswaku xiyimbeleri Mapele the Boss xana va hanya hi yini ke kumbe ntirho wa vona i yini. Loko hi karhi hi languta kwala ka swiyenge swa mabulo ha vona xiyimbeleri Mapele the Boss leswaku va na muti wa kahle, va khandziya na movha yikulukumba ma hi vona na n'wina. Kasi a hi khale eka lembe leri nga hundza va endli studio lexi va vulaka leswaku xi durha 350,000. Se hi boheka ku va hi tivutisa leswaku kahlekahle xiyimbeleri Mapele the Boss va nga va karhi va hanya hi yini. Tolo va endle nkandziyiso laha va ri thwika xiyenge xa mabulo xa Facebook laha va nga hlamusela leswaku vona ntirho wa vona i yini kumbe xani mali va yi nghenisa yini va kota ku hanya. Hi lowu nkandziyiso wa kona. As for Butsotsi, maybe you're trying to find out Mapele in one of the studio, 350,000 and I will give you an answer for that. I've got a perfect answer. One to see Sane, Mavalianga Ishavalaya Benz. Sheshin Ishavala. Look near Toku Shava is living at Tala, being a Shava and Blue Diamond. What also block Shukuyin? I'm in the business I'm in the trade at the diamonds. I'm a registered, I've got a certificate, I've got a license. Yeah, the business that I'm doing. So this is what I do, if you wish to know. I go out to places like Botswana, Lesotho, Kimberley, and all those places. I buy diamonds and sell them. Wherever. So the problem laying out on a business, it's dangerous. It's dangerous to Facebook. That's why because danger in middle name, I mean. No, the diamonds, I'm always armed. I always have a gun on my side. Hey, my God, the diamonds later. When I shop seller, I got to be the diamonds later. What are the chances that Mapele will be shot diamonds? Are we have bumping at Duruka? 10%. I'm sure somebody will end it. 10%. So, my drop 19, then you shower, license. Want to see some more. That's why I'm not going to someone I mean. Want to see so because we don't jump unfortunately that's what I chose. Up to me, I make a lot of money with one stone I can that's how it is, Papa. So I've never really told anyone, but you know, look at the school in Minwon in Ansalago, in the Cosway, Ajon one bagay. Loko xi ri xibamu xi beli tindleveni a swa ha zi swi lava leswaku hi tlhokovetsela ku ya emahlweni hi swi twile leswaku Mapele the Boss va hi hlamusetini leswaku ntirho wa vona i yini. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Seketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi I channel ya n'wina ya ka gas. Dilolostro. Ndambavisa malo.